Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ulun anak bekisah, abah ulun anak bebini dua. Aduh sedihnya ampun yang sabar ngajak Bini dua. Sebenarnya Anu apa ayo? ada anak bini apa binian membawa abah ulun kawin. Kalau ganteng kalau. Jadi Ari anak perak sanja, bebunyi kendaraan, abah ulun datang bagawi. Tuturpang diri abah tuh. Abah bujur lah. Ini nyata nih kayaknya. bisa nyata gitu. Kadang-kadang. Jadi baik jadi kan bisa harga aja. Oh iya loh, bukai lawang tuh nah abah ikam tuh nah datang bagawi, membuka lawang. Datang abah, langsung aja naik, langsung mandi. Mbah mandi, mencari makan. Mana nih kadang ada makanan? Anak makan lapar nah, ja abah. Batu? Mah, anak makan nah, ja abah. Anak makan apa ikam? Handang, hintalu beda darajaan makan nah, ja. Iya hayu ha. Hadang istumat. Manggoreng ai mama. Bedadar hintalu. Sudah? Nah, makan. Jadi mama, sudah hai. Mbah tuntung makan. Langsung ai ke kamar lan mama. Babandiran apa-apa kah? Mbak tuh abah ini berkisah. Itu inti kayak Jadi lo mah aja. Ya abah ada bebini. babi. Jadi bebini ada handang. Mboi kawin. Inya nang mau jujur aja. Kayak itu.